To je jako zahtjevan i odgovoran posao. Vrlo često zahtjeva našu hitnu intervenciju, obezbeđivanje disajnog puta, intubaciju i postavljanje pacijenta na mehaničku ventilaciju. Taj trenutak je inače prepoznat kao najrizičniji da se neko od nas inficira, zato je upotreba zaštitne opreme jako važna, pravilna upotreba i pravilno skidanje. Naš posao je inače timski. Moram pomenuti naše anestetičare koji su, kako ja volim da kažem, naša lijeva i desna ruka i uvijek tu da sa nama podijele težinu našeg posla. COVID pacijenti u kliničkom centru se liječe timski. Svakodnevne konsultacije o njihovom tretmanu predvodi profesorica Ratković i mi smo dio tog tima. To je dugotrajan i kompleksan posao, tako da kad uspijemo da skinemo pacijenta sa respiratora, budemo jako zadovoljni, profesionalni i ispunjeni. To se upravo desilo prije par dana i tretman tog pacijenta se i dalje nastavlja. Ako me pitate da li postoji strah, postoji jer je to negdje ljudski, ali toliko da nas čini opreznim dodatno, a ne nikako da nas parališe. Podršku porodice i prijatelja svakodnevno dobijamo i to je ono što nam jako puno znači. Imaju puno razumijevanja za naš posao jer su negdje naviknuti na obaveze medicinara. Ostanite doma zbog vas i zbog nas jer nam tako najviše pomažete.